من ترک عشق بازی و ساغر نمی کنم. 100 بار توبه کردم و دیگر نمی کنم. باغی بهشت و سایه توبی و قصر حور با خاک کوی دوست برابر نمی کنم. شیخم به طنز گفت حرام است می مخور. گفتم که چشم و گوش به هر خر نمی کنم. این تقویم بس است که چون واعظان شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم. زاهد به طعنه گفت برو ترک عشق کن. محتاج جنگ نیست برادر نمی کنم. حافظ جناب پیر مغان مأمنی وفاست. من ترک خاک بوسی این در агар дӯстдори панди ҳофиз ҳастед пас ин озмун барои шумоаст. маркази хират озмуни ғазалхониро дар портали YouTube роҳандозӣ кардааст ки барои он сину сол тамоман муҳим нест. шумо метавонед як ғазали ҳофизро худатон интихоб карда дар назди дурбини телефон ё камераи худ хонда ба озмун ба хиратбод ирсол намоед. мо онро дар саҳифаи YouTube мегузорем. ғолиби ҷойи аввал соҳиби 1000 сомонӣ ва 10 китоби мотиватсионӣ аз маркази хират хоҳад буд. нафаре ки ҷойи дуюмро ишғол мекунад соҳиби 500 сомонӣ ва 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. соҳиби ҷойи сеюм соҳиби 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. фақат таваҷҷӯҳ кунед ки ғолибонро мо аз рӯи тамошо аз рӯи коммент ва лайкҳо дар YouTube муайян мекунем. ҷанбасти озмун санаи 20 декабр. метавонед барои маълумоти бештар бо рақами 922550290 занг бизанед. шитобед ва ҳунари худро бисанҷед. ба ҳамаи шумо барор мехоҳем.